April ni som pahnih sang ni som ni pali ania Vawiin khan Lawngtlai Damdawiin pahnih Lairam Christian Medical Centre le Christian Hospital Lawngtlai te damlo thlawna zai free surgical camp neih ania damlo somnga chuang zaitur awmte zai mek an ni thlawna damlo zaina free surgical camp hi Association of Surgeons of Mizoram Bultumin Association of Surgeons of India Northeast Chapter le Indian Society of Anesthesiologists Mizoram branch ne antrang khopa buat sei ani Dr. Sai Cheng Kual MS General Surgery chuan damlo zai ngai abikin mun kil khora omle mun puizok pan harsa te tan Association of Surgeons of Mizoram chuan thlawna in zaina hun hi an buat sei thin ti soin lunglei le champhaya an lo nei to thu le arem chandan angin kum khata trum hi khatal chu free surgical camp hi nei thin an tum thu a soi damlo zai ngai te hi mun hia thenin Christian Hospital Lawngtlai naupang lam le olsam do zoka zai theite zai an ni a adang zong chu Lairam Christian Medical Centre zai an ni a damlo zai ngai te chu zai zo an ni ma chuan zai chun zom an tum ti Association of Surgeons of Mizoram phoi tu te chuan an soi hey free surgical camp hi keini Associations of Surgeons of Mizoram Mizorama surgeon how te inzom khom Paul hian kum thum kalta tang khan kan lo tran to a ama seberin lungleya kan leya champhaya kan nei leya chuan tun hi atrum thumna a thonin keima ni Paul sum le pai in seng savin atulna pianga tin chu mai chu ni lovin keima ni surgeon how zinga engma hun le tha te sengin athonin mi puite tana tangkai na kan nei ve thei tak ti in he free surgical camp hi kan buat se ani chuan ka soi du chu wena hian kumin kan conference khan khoilai nge kan nei ang o ti kan han thanga ama kan nei to na lung leite champhai te kan han en kwala Lawngtlai hi a om pirang ti in Lawngtlai hian kan ron thang ani a chuta chun ka soi du chu hei Lawngtlai hian mun nia zaiturin kanin buat saya Lairam Christian Medical Centre ti le Christian Hospital Lawngtlai Baptist chuta son tu na po hen kan thian ten chuta po son naupang lampang le tilaril tla lampang le khatiang ho laparoscopic ngai lo ho chi kha anjai ani tukin jing dar sari trangkan wena hian hemi Lairam Medical Centre how to te Dr. Zonu na tele at ho puiten zo tak main min lo muaka min lo dong songa chuan case po an lo langa khop mai case somli don mai lisa khan han tela chu tianga case han tel to chu zai lo kha kan du si lova chu wangin tukin jing dar sri tang khan kan zai tana hei a verchi po pathum kan zo to a tin or puar tele piles tele ngoga bok te po kan zai zo to ni ton pumpui kan sar tele tilaril tlati tele or puar dang tele khatiang khanin anla om nuwa la tin mi ta ver turingot po mi som pa ni deu tho mi som pakhat an lo la khoma chu ho chu zai vek kan tumani tin hetia kan hanin bot sai hian keima ni Paul chau thil ti the ani lawa ka sei to kan khan Indian Society of Anesthesiologists Mizoram State branch tenen nimnum pethiam tu na po hian Dr. Masia mile anaw te ho mi pathum anron kala tin chu mai ba ka averchi call hi company in minron tumsak veka chuan company striker hovin tin a call thachi ani mai ba ka kan zai lai in mita meet kong zong zai sual pala om lo nan en thei ngal vekin chu tianga call tha chu ICG kan tia chu tiang mang chon tu na hen kan zai me kan ni tin enge chu mai ba ka min sponsor tu company pahnih khat te kan neya an chunga po kan loma tin keima ni hetiang lampanga kan lo chhorthin OT staff
ti te fourth grade ti te achin chang se to te kan ron hruai boka aizol atangin mi som ni le pathum motor pasaria ron kalin chu tiang chon kan ron nin kan ron kalani ti kha kan sei dua tin chu mai ba ka ke ni associations of surgeons of Mizoram hi enge hetia free service kan ni hian state panga Nagaland te Arunachal te Sikkim te Meghalaya te khatiang khan heng nekasi kan tia hei North East chapter kan tia Association Surgeons of India ahianin chapter khatin kan oma chuanin All India Association Surgeons of India kan jukjom le ni hetiang social service hian two state nge ti tha ti te khatiang kha lomman ten siam thina hetiam mi puita na thong mai ba ka khan chutiang anga enge kanin ti mu na azara chuan state dang pon he anni pon anti ke ni pon ti viang o mi pui service hi kan ti tura lom pathian mal som da tam tak kan donga nge kum khata voi khatna na ema voi ni na chu kan ti ve thei to ki tiang uti in hetiang free surgical camp hi Lawngtlai hian kan ron buat sai ni in min ron don san na hian min lo don san na hian jo nun le team te doctor din le team te hospital te le kha ni zana te po pungun lian chunga fapa in tuang te an dinar te min lo buat saya kan lom le ni ti kha kan sai duwa zaitur ala tam khop maya kan thei pato pin zan theng kan zenga kan zo lo ni chon nak tu zinga po zai le kan tum ti kha kan sai du ni kehi le rongbol kanya exipa pharma aizol medical representative kanya chuan tuna kamputena association surgeon of Mizoram ina free clinic Lawngtlai ne na hian keni company chuan theto pin control oma tin patient tin hena semtur sampul claim zong kan ron keng bokani ale pika next program apo thol omzel a support zel kan tumani Association of Surgeon Mizoram hi kema po member kania hei tun April ni som pahnih sang ni som ni pali hi free surgical camp Lawngtlai ya keini Lairam Christian Medical Centre le Christian Hospital la nei ani kan lom le hemi tilo teng tura association member surgeon tak local te le nimhlum doctor local te chunga kan lom hle ani he free surgical camp hi hetilai Lawngtlai chau ne lo sei ha lampang atang te le Lunglei district atang te po in an lo mang tangkai ni ki kan soitel bok do ni kan lom hle ni ti kan soye lom le